प्यारे दोस्तों, आदाब। आज के इस वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। आज हम चर्चा करेंगे छठी जमात की उर्दू दरसी किताब का चौथा यूनिट का सबक, जिसका नाम है താജ താജ സസ്ത സസ്ത. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. 6ാം തരത്തിലെ ഉറുദു പാഠപുസ്തകത്തിലെ 4ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ താജ താജ സസ്ത സസ്ത എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. താജ താജ ക മത്ലബ് ഹേ ഏറ്റവും പുതിയത്, ഫ്രഷ്. സസ്ത സസ്ത ക മത്ലബ് ഹേ വില കുറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താജ താജ സസ്ത സസ്ത ഏറ്റവും പുതിയതും വില കുറഞ്ഞതും. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. वर्गीज़ एक मेहनती किसान है. वो अपने खेत में मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज और तरकारियाँ उगाता है. हर इतवार को वो अपनी फसल लेकर शहर जाता है. आज भी वो बाज़ार जाने की तैयारी कर रहा है. अब्बा, मैं भी शहर आऊँ? ठीक है बेटे, तुम भी चलो. वर्गीस अपने बेटे साबू को साथ लिया और सारा सामान बैलगाड़ी पर लाद कर शहर की तरफ चला. शहर पहुंचकर दोनों ने गाड़ी से सामान उतारा और बेचने लगे. वर्गीस एक मेहनती किसान है. വർഗീസ് ഒരു അധ്വാനശീലനായ കർഷകനാണ്. वो अपने खेत में, അദ്ദേഹം തൻ്റെ വയലിൽ, ഖേത്ത് വയൽ, वो अपने खेत में, അദ്ദേഹം തൻ്റെ വയലിൽ മുഖ്തലിഫ് കിസ്ം കെ അനാജ് और तरकारियाँ उगाता है. वो अपने खेत में, അദ്ദേഹം തൻ്റെ വയലിൽ മുഖ്തലിഫ് കിസ്ം കെ അനാജ്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും और तरकारियाँ, പച്ചക്കറികളും उगाता है, കൃഷി ചെയ്യുന്നു. हर इतवार को वो अपनी फसल लेकर शहर जाता है. हर इतवार को, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും, हर इतवार को, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും, वो अपनी फसल लेकर, അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിളകളുമായി शहर जाता है, പട്ടണത്തിൽ പോകുന്നു. आज भी वो बाज़ार जाने की तैयारी कर रहा है. आज भी, ഇന്നും, वो അദ്ദേഹം बाज़ार जाने की तैयारी कर रहा है, അങ്ങാടിയിൽ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അബ്ബാ, मैं भी शहर आऊँ? अच्छा, ഞാനും അങ്ങാടിയിലേക്ക് വന്നോട്ടെ. ठीक है बेटे, ശരി മോനെ, तुम भी चलो, നീയും വാ. വർഗീസ് अपने बेटे സാബു को साथ लिया. വർഗീസ് തൻ്റെ മകനായ സാബുവിനെ സാത്ത് ലിയ, കൂടെ കൂട്ടി. और सारा सामान बैलगाड़ी पर लाद कर शहर की तरफ चला. മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഷഹർ की तरफ चला, പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി. शहर पहुंचकर दोनों ने गाड़ी से सामान उतारा और बेचने लगे. शहर पहुंचकर, പട്ടണത്തിലെത്തി, दोनों ने, രണ്ടുപേരും, दोनों ने, രണ്ടുപേരും, गाड़ी से सामान उतारा और बेचने लगे. गाड़ी से सामान उतारा, വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി, और बेचने लगे, വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ കവിതയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. സബ്സി വാല സബ്സി ലായ, സബ്സി ലേ ലോ, സബ്സി ലേ ലോ. സബ്സി വാല സബ്സി ലായ, സബ്സി ലേ ലോ, സബ്സി ലേ ലോ. आलू, गोभी और टमाटर, गाजर, मूली और चकंदर. आलू, गोभी और टमाटर, गाजर, मूली और चकंदर. मेथी, पालक, बैगन, तोरी, हरी मुलायम भिंडी, लौकी. मेथी, पालक, बैगन, तोरी, हरी मुलायम भिंडी, लौकी. हर घर पर आवाज़ लगाई, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो. हर घर पर आवाज़ लगाई, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो. सीता बोली, सब्ज़ी वाले क्यों नहीं लाए आज करीले.
सीता बोली सब्जी वाले, क्यों नहीं लाए आज करीले। अच्छा तोरी लीमू दे दो, लाओ मुझे कुछ आलू दे दो। अच्छा तोरी लीमू दे दो, लाओ मुझे कुछ आलू दे दो। सब्जी वाला सब्जी लाया, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। कोई बोला ठीक से तोलो, थोड़ा सा धनिया भी डालो। कोई बोला ठीक से तोलो, थोड़ा सा धनिया भी डालो। मिर्चें और अदरक भी दे दो, लो ये अपने पैसे ले लो। मिर्चें और अदरक भी दे दो, लो ये अपने पैसे ले लो। सब्जी वाला सब्जी लाया, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। സബ്സി വാല സബ്സി ലായ, സബ്സി ലേലോ സബ്സി ലേലോ. ഓക്കെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കവിത മനോഹരമായി നല്ല രൂപത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. അതുപോലെ പറ്റുന്നവരെല്ലാം പുതിയൊരു ഈണം കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് പാടി കേൾപ്പിക്കണേ. तो ठीक है प्यारे दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़.